خرف لونات مثلا اقلي لي غاسدي باليغ ذاكي ذوك مارشي دان سول كو سي لي غي ايماتوب سي لي غي تقبايليت لي شونسون تقبايليت ماتوب مقول اتو هازار ذنوا اتشالن ذنوا تسمح حسن ايتاما سي ان بريزيليان il s'est installé ذاكي en France et ben نتسارى يسمح حسن ايماتوب لو الناس ايتاما. Comment t'as venu l'idée de Salam Azul, on dit Azul. Azul Flawan. Mais comment t'es venu l'idée d'écouter Matoub? Franchement, bravo. Hein. Un peu de tout. Ah oui, d'accord, ok. Et quand vous mettez mon pote, il a dit non, il faut que je le mette. Ah ouais, non, mais franchement, bravo, Allah. Incroyable. Nous connaissons, c'est un Brésilien, il s'appelle Hassith Matoub. Nous connaissons des Thmourth. Les jeunes, bon, بلا ما نرد اين ندير avec tout le respect que je dois les jeunes et tout ça ذي ثمور تسمح حسني وين النظام لي زيترونجي تسمح حسني يثلاثنا يتمازيغتنا لي شونسوننا voilà. Bravo Itama. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un amateur de bonne musique. Ah oui, bah c'est parfait, super. Allez, bon courage. Merci.